Bibiri gotebanga naenda agateba omonto oyo mona aringi nabo murababere uri omoka agatebia ise tata ingense moye ni bentungetie isa akabata nire ebinto byaye nyuma ya matukata imange uri omoke agasangire ebinto byaye byonse akaimoka akagenda orogendo gochia sense are agasiarira abo enibo yaye yonsi asoboka yayo gakorire byonsi enchare nene igasoa nyuma ya matukata imange olio moka agasangirira ebinto byaye byonsi akaimoka akagenda sense yare agasiarira abo enibo yaye asogokora kwoboka yayo gakorire byonsi enchare nene igacha sense eria ere akaremerwa akagenda akabwatana n'omuntu oria bwabanyene enseria era akamoire ebiti byaye kuragiria chimbeche akabanko ganigo tienda yaye asama sabale chimbeche chiarenge koria muntu onde tarenge komoage ento goikaga cha kweiranira kweboria ero monyene akabora abasomba bengeria batatambarenga bakale korie ndagera na gotigaria na incha igango kwa nenchara ninyi mokengenda ase tata imotebye tata na mochira asoyore igoro na asobosyo bwao tingwenera tindo kwa mwano tigaimbe bunoyo mobwa basomba bao bengeria akaimoka akagenda aseise. Bwana asifiwe. Biblia inataka kutangaza ya wazi ya kwamba yule kijana ambaye ni mpotefu alipoamua kutoka nyumbani kwa baba yake, Biblia inasema ya kwamba aliondoka pamoja na mali yake yote akaenda kutembea katika nchi za mbali. Na alipotembea katika nchi za mbali, Biblia inasema wazi ya kwamba kukawa na shida pale alipoenda kutembea. Lakini asubuhi ya leo tunataka kuundua ya kwamba akiwa katika changamoto za nchi ile, akawa katika mawazo mengi, akatafakari nyumbani alipotoka, na kwa sababu hiyo Biblia inasema wazi akafanya uamuzi. Alipochirudia katika mawazo yake, when he came to his senses, he made a choice. Akasema sasa nitarudi wapi? Nyumbani. Na kiyakora tuachira ingachinjira nibere ekeroto tarinka igotora sense yale. Wakati hatupo nyumbani inamaanisha kwamba tuko katika nchi za mbali. Na kwa sababu hiyo wito wa asubuhi ya siku ya leo ni kwamba unaweza kurudi nyumbani. Bwana asifiwe. We are not comfortable at all. We are not safe. We are not safe, we are not secure until we make our journey home. Ni wakati wa kujirudia katika mawazo yetu, katika fikra iliyo tamu, ili tukaweza kufanya uamuzi wa kurudi nyumbani. Mambo mengine yanayotukumba katika nchi za mbali yanahitaji tujirudie katika mawazo yetu. Yanahitaji tufikirie tena, that we come to our senses. Na tukijirudia katika mawazo yetu kama yule kijana mpotefu, ni kutangaza ya kwamba umefika wakati wa kurudi nyumbani. Ekiagare enseye morembe toiyo, enseye mogoko toiyo, enseye raende teyo. Na kama vile sasa mumeona nchi yetu imekumbwa na janga la corona, imefika wakati wa kuamua kurudi wapi? Nyumbani. Bwana asifiwe. Toira nenka ekero tuataya yirare omumurori akagendare agasarie nibo yaye, lakini ekere iranire ase birengererio agateba ninyi moke ingenda asorori oyo ase tata. Igekero tuiranire ase birengererio, we make a choice to return home. Na Biblia inasema ya kwamba njia ni mbili. Enjera ya monengare ekogenda asobosiru na abantu bago chiona abange. Enjera ende nengote na bago chiona kibare na abake. Nenjera yo nere ekogenda asegento ki asobogi mabwakare na kare. Na kiyekora tuachira rero, na kiyekora motegeria totegera tandonsi asare, ale nerango yoko igulingana lya Nyasaye, na kiyekora togo tangaza kurwa segetabu kyaruka 15 inganechi ingaki chokweira nirase birengererio elindo na chekina gyokoira na aralia gyokoira na anka.
Mambo ya kutoka nyumbani yalianza zamani. Adamu alipokula lile tunda ambalo Mungu alimwambia ya kwamba Adamu usile tunda, maana ukila utakufa. But Adam didn't obey God, and so ate the fruit that was forbidden. And because of eating the forbidden fruit, Adamu akatuletea shida, kukawa na changamoto katika maisha ya binadamu, lakini Yesu akawa jawabu la kudumu. Hallelujah. That is why this morning I want to say that we need to come to our senses, because the death of Jesus Christ at the cross of Calvary became an answer and a solution that is possible and that qualified all of us as candidates of the heavenly kingdom. Igoroge ganyeta samaiga, you make a choice to return home. Igoroge ko ganyererete asobu anchanio banene bwa Nyasaye. Boli arenge na barabwo korulitangani. Elindo kore birengererio biokoira naka ekiagero morembe bwekene igogotokaka. Onye ntora ikaka, we are not safe. The devil is moving around, roaring. He wants to devour anybody gets on the way. Patia senchira yokoira naka, Yesu gatangaine, we are safe and secure. Bwana asifiwe. Igotolike titogendeka. Omumurori agateba ninyi mukengenda ase tata imotebi tata na amochire asoyore igoro na asobosyo bwao tingwana ritikoro ku mwana onainde ekaro togocha asomone tokoira naka goika tomanye our state la yo ne ekaro tu amanyire buna tore, we need to repent and confess our sins. Elinda karatu angamire ibibia ito omanene atusafi na damu ya Yesu iliyotiririka pale msalabani. Maana tukiwa safi kupitia kwa damu ya Yesu Kristo pale msalabani, basi tutakuwa warithi wa ufalme ule ambao Yesu alienda kutuandalia. Maana Biblia inasema msifadhaike mioyoni mwenu, mumwamini Mungu nami mfanye nini? Muniamini. Naenda kuandalia makao, na nikisha waandalia makao nitarudi kuwachukua ili niwepo mimi nanyi mfanye nini? Muwepo. Yesu alienda kutuandalia makao, na karibuni anakuja katika mawingu ya mbinguni pamoja na utukufu wake na wingi wa malaika wa mbinguni ili kutuchukua tukaweze kuishi pamoja naye raha na milele zote. Na kia karaba teli bateranga ntotiratirie buna chimolichire na ki chingale tolia matunda amabere noboke ekero twikirenka. Haleluya. Igonye ntora ikaka oboke na amabere no gotiratiria ngokora tigendoki nkoiyo amategereri. You are not safe until you make your journey home. Goika onachikina yokoira nanka. We are not safe abagaka abangina abamurana abaiseke. We are not safe until we make our journey back home. Bwana asifiwe. Na cheki na yokoira naka ekiagero morembe bwekene ngayore igoreka na ategerera amangana yere dubwango na yengu ategerete ekeraba kimbisi badadab bale gote bigubaira na aralia sobo inyinyore omogambye mokonyi bwense omosike Dr. William Ruto igatebete north and the south, east and the west. Home is what? Home is best. Aseta yara gaya goetani aralia goetani inka aba Kristo na bantu abategereri. We are strangers and pilgrims tu wasafiri na wapitaji enseye tali seito ngayere igorere. Our homeland, our citizenship, our original home is in heaven. Enseye igotoro temporarily we are passing ngoeta tole na karogo etase tobeka makao permanent okage waikire ekiagara seito ngayere ni igoro na kiyako aro mwana mosiru iranera ase birengereri byaye oteba na ase kinchande kensa na ase itegorete gentoki ero na ase kitu chande kabagaka ni kwa nini tutezeke na kusumbuka duniani na kwamba tukiwa na nyumba yetu na baba yetu kule mbinguni. Fanya uamuzi ulio bora usije ukalia baadaye. Tocha ko regret ochegote yaba I wish I knew utakuwa umechelewa. Na cheki na karere mobaso, na cheki na karore ne chinguru, na cheki na karore ne ibaga, na cheki na karo kwa igure, omanye nse yengo etatore, seitonga yere, seitoni igoro. Una cheki na yoko gendo. Nse we are there temporarily. We are passing tunapita.
lakini enkeri togo jikomenya. Biblia inasema tutaishi milele zote. Haleluya. Tutaishi milele zote. Iko turamenye kare na Yesu ito. Iko turamenye no mabali ito no maneno ito. Lakini ense we are parting. Kukiwa na kifo tunaachana. Magonjwa tunaachana. Ugomvi kidogo ni kuachana. Lakini tukiwa pamoja na Yesu tutakaa milele zote. Na kiagaru mwana uri atabanga ki tingo chandika ekiagara se ito nekora tegento ki nero na into aba Kristo na abategera ribaito we have a home intore nenka ya ito nigoro nero Yesu ajete gotoroseria and soon is coming in the clouds of heaven. Bwangongo chara samara igoro. Biblia inasema na kila jicho litafanya nini? Litamuona. Lakini kutakuwa na shangwe na vigeregere kwa wale wote ambao wamemwamini. Maana Biblia inasema watasema haleluya, huyu ndiye Bwana wetu tuliyekuwa tunafanya nini? Tunamngojea. Ametuletea wokovu. Ametuletea wokovu. Ametukomboa. Lakini kwa wale wengine watasema maponde na milima fanyeni nini? Tuangukie. Itakuwa ni aibu ya milele zote. Na kia koro mumuroli ate abati ngo chande kanje ko nyorobo soku tigangira na soro lyoyo asitata let me get back to my father. Na into we are not evident say to ne akorde gentoki nereo we have a home na tatu itomo yare tarakwa we are not tutweka say to nero na cheki na gyokoira naka na inche na cheki na gyokoira naka ekiagara tata gatuganyete asobwancha nibogo kumya. Haleluya. Omanene gakuganyete na inche ganganyete ina cheki na gyokoira naka asenta anyoro bosoku asama kweli atabe asenchare tabe asekorone tabe asetorabe no morembe na tato ito goika kare na kare na bera nyarekane gwatarira ale kurwa somonene na bera nyarekane gwachira sense yare kurwa soboswa Nyasaye na bera nyarekane gwatarira kurwa se safari yo kwegena lakini yogosemeria sema mbieli tukoria rero na kinyasaye anjetense goikakarwo mwana oyo momoimo elinda monto nda bwenzi oyo ora mwegene tasira anyorobo mabwaliririe bwakare na kare. Deni lako limelipwa, deni langu limelipwa. Haleluya. Deni tulilokuwa tunadaiwa na shetani Kristo amelipa pale msalabani. We have every opportunity to make our way home. Ntoreneri baga lyogo chake safari koira na aralia koira na anka ekiagare sira yakorege ntoki yakanirwe amelipa msalabani na gyakora Yesu arero musaraba oteba yakorege ntoki yaeli. You are free and free go chake safari go chika uko huru nami pia niko huru kwanza safari nyumbani na gyakaro mu murate abanga yaya tingo chandike nse yabande tigangi mokengenda aralia nyendeka tigangenda sitata boli na intu tato itonaro igato ganyete keroyomo elinde tona cheki na gyokoira naka toimoke igato ganyirete na bera nyarekana shetani kwa njia moja au nyingine amekufanya mtumwa kwa mambo duniani, lakini nataka kutangaza ya kwamba Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu ni mwenye uweza wa kutufungua kutoka kwa mitego na minyororo ya shetani. Haleluya. Tibua njoko rumusomba. Tibua njoko rumusomba. Otomani, buogo taiwera, buogo kwangu kubwata na kwa Nyasaye. Usikubali kufanywa mtumwa pamoja na shetani. Ekiara Yesu enjo yao okura no mosibolendo no mosiboro ira nanka seito na gore de ntoki nero tibwa njo chande kense na seitero tibwa njo chande na tatu itoro ya come to your senses. Hallelujah. Jirudie katika mawazo yako kila mmoja ebe nabangine ebe nabagaka ebe nabamurebe nabaisike na bura jikwa jeto chiatera kila mmoja achirudie katika mawazo yake afanye uamuzi na kuanza safari kwenda wapi? Nyumbani. Kiroyo maja ake safari go chiaralia gochika ekarato go chake safari gochika omogoko no molembe na matera alijikwa ya chiatera no ara akorege ntoki no arabe
Omanane gako ganyeta asobwanchani na inche ganganyeta asobwanchani tochake safari kogendaka. Libagali yao ndililieli mbona. Ufanye uamuzi, uchirudie katika mawazo yako, na yotangase rense otebe. Na ase kinda agendera kuchandike nseye, na se itekolete gentoki, ero, you can go home again. Arueto, nonya na arueto, na andeli bagali okoira na kandi kolete gentoki. Ndiro, our God is a God of second chances. Nyasaye, otoire li bagali akarenga, li akabiri. Na kirege ento, na inde gago turangelika, ato ekerege. Nyasaye ine erotogora liritko liarero. You are a candidate of heaven because of what Jesus Christ has done at the cross of Calvary. I'm a candidate because of what Christ has done at the cross of Calvary. And therefore the call this morning is that each and everyone who is listening to us this morning, come to your senses. Chirudia katika mawazo yako. Ila nila asevirengerelio. Ufanye uamuzi ulio bora. Elinde doja koleranga. Onyandiri na manyete. Kangana achorete nchira yoko gendaralia. Chinchira nibere chira. Oko chora no kwango. No kwao. It's upon you to make a choice. Ninchira kyoko bugati. You choose the wrong road, it will lead you to the wrong destination. You choose the right road, it will get you to the right destination. Hallelujah. Bunoko chole ncherembe asogo chinga yale nabe na bunoko chole ncherengiya asogo chinagiya na aralia se yesa toroseire atebire rora ngo chande bwangu. Jesus is coming soon. Is knocking, na kila mtu atakayefungua aingie ndani pamoja naye na yale pamoja naye, na sisi zote tutaandaliwa kukutana naye kwa amani. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Omonene tata Nyasaye, twakwira na irimbu ya ero mbuya mona asenge nchia Yesu yokweta asomo salaba na indogo tosoranga nonya tuatare tare no tokonya tuiranira ase birengererio elinde toirane kase turamenya amana ye gwika kare na kare mbuya mona asenge nchia itere dia itu ya Kiss FM mbuya mona asaba kolie mere ma asege taseneke tata Nyasaye twabaretira asoro basesenie asobwanchani bwogo lingana lyao sisi ne kanisa ya Nyanchwa ne district yewe seni abashiriki baito bonsi na abarwaire totanyale gwatora marieto manene bakonye abarasa mariga soko siri abanchu babo bakonye na ase program yeli tukeri otorago ikekaro togokora na barali baitekaro bakogenda abande na abande batigare ogwanja kwa okole kase bare ndirombire tu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mubarikiwe. Barikiwe Pastor, thank you so much. Oyina romo randia bwe district ya Nyanchwa kera twakorere go mwanchu motegera no kurandia kurugaiga twakaberega kurwa chinse 12 chemwambia gweka chinse chiga obuya bwa Nyasaye bwarorekanira senge nchamanga korekanire kurumambi twarenge panelist yaba lesson no barenge gaiga twegere igoro ye lesson yarenge gukwanira igoro ya education in arts and sciences yego twegira mange mono igoro yobotongi neribaga science yebwata samangana yobo Nyasaye obo bya mona senge nchabantu babere bago stream live on Facebook bago stream live on Inka TV ako watch abantu bategerete kwetera se link ya www.kissfm.co.ke habuna abantu bale isiko yeliro bali yagusina kogote bachi county chinde chia county chire asense ya Kenya, county ya Nairobi, Kakamega, Mombasa, Kisumu, abantu balikire kororo bagoteba bange buna bagendete kubwati umurobere bwebisyo byenka tarigabwo Kenyoka kolende ne chinse chinda na mono USA abantu chi state au korwa USA Minnesota mbalika korwa Texas mbalika abantu balikira bange mono chi state chinde ntanyole. Mungu awabariki sana na Nyasaye tiganche amuroberi nga buno yobe kogenderera abantu banyora lingana no nyana se chinka chiabo bali bansi mwaba mokolika mogo saba masabo. Mungu amewajalia Nyasaye okolire ege konekiaye twaro kwegene ukwasenge nchona nye pastor kera korogo saba kubuna abantu babwata maruire abantu babwate mechando au ye chinka. Mungu atawatembelea kwa njia ya kipekee.
chinse chigekero chiatigaire mwanchumo otigere no mwanchumo ligererie chiatigaire chidaika isano chioka chiraga chinsainya aiga no tugukorera muroberi bwe bisyo bienka ase radio ya Kiss FM 94.1 kolende togendera ne meroberi enda se TV ya Inka TV kuruga iganyanchwa ebobwate esabato yoboereranie bwa mangana sekigusina botoko yaroka igor batini communication na kogoteba litkolia rere kanisa yene twaro gosangereria goke kurachi gosire kanisa soko gore vyombo byoko okokonyo boereranie bobwikira nabo nabono chi microphone chi PA system chi speaker na bintu binde biraganirigwe asogoikirania amangana communication ase kanisa eyune nchira ya moyo gosire kanisa nyasaye kogendera na gokinyie kanisa most especially buna bono ebintu byacha bikaba digital na corona yagerira abantu baberenka goikachi kanisa chi advance asoko ensure na abantu bonsi baikererwe igo one of the churches ne yanyanchwa yairire getambukiro gyo advance asamangana ayuyekerero igo bonsi bali bategererete na ko watch gwetera search platform chetu mwarigani gwo moiche musangene kanisa ya serit kulia rero asogwikerani sabate yogo sasima kuruga iganyanchwa niko twabwatera na kurwali studio ya Kiss FM twabwatera na Nera Ruth Magoma na Ronald Mayaka abatokonya goto connect gwikirani muroberio yo na kuruga iganyanchwa behind the cameras ni Brian McKnight na nigaro mura oyo mubwabara ba Kiss FM abo bagariro muroberio bwe bisyo bienka ikirani gwa TV na radio na boigo ntwabwate Wesley omochokoro nyamora nera noyo mubwabara ba Kiss FM bia mona sengencho ya bonsi babwaterana na gusiro muroberio go ikirani gwa in a few minutes ngote biguna director ito Bernardo Tema nera ngochare asengencho go sasima kweli tukodia lero Ruth na Ronald Mungu awabariki sana na wote ambao wamekamilisha hii program tutaonana siku nyingine aigana watoko kolera koronyanchwa kolenda sebona sengencho togendrete ne TV twakolera korwe radio enkorangerie kwa ya MCC ekwaya ngani ya MCC eto chakerie gepindi kende kengao chinga kigo chakera bono iga after MCC bakolire obotanenelio bonko boiraniri bono gochia se kanisa so I will request elder to take charge after this yeye ndiye atajua mipangilio ya kanisa vile itaendelea whatever that will be happening here will be live on Inka TV kwa hivyo tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu Mungu awabariki director wetu anakuja vile mmesikia MCC ninawangoja mkuje there was a special request from Pastor Omani kwamba muimbe from unknown to known I don't know maybe something like that karibu sana Bacha kirego tumanyeti from known to unknown okay MCC in full gekoro kwa Metamayo Camp Center na kibakoro kwa MCC yene kwaya ya kinigwa na Pastor Peter Omani igava very strict in terms of uniform na kioro cherete bareiga of course na wanyanya nchova dorka bana youth bonsi barenge in good uniform ya meka mekirie amatera abo sana hii kwaya tunawashukuru sana these are my great friends tuwakolere mere mamo ama tukamange sana you're welcome I'm happy to see you here karibu sana asogo sanga na bantu banyanchwa your camp center right Pastor na kikao right sawa baada ya huo wimbo nitarudisha nafasi kwa elder ataendeleza program zingine za kanisa nawashukuru sana
wa Yuda, wewe ni mwanzo pia mwisho wa vyote. Uliwavusha jangwani wa Israeli hadi wakavuka ng'ambo. TV ito ya Inka TV chenkoro pale na mora na kwalika nibekera lituko lya Jumaine ase TV ya Inka TV tukwanere igoro ya mangana ye chikwaya totereamu tosangamu tumenye chikwaya na kitia cyagete maroro kibwata sama tukawa ali mutwe nkibako korasa industry ya matera elinde tusangamu na matere eli Jumaine go chakira chinsa 12 cha magoroba go chinsa 2 cha magoroba abego lituko lya Juma to macha 19 asomoro video yoyo ase egetaseni ekege Inka TV aso kwaligania sabato nogo sangamo aso mugorobo. Yesu kwetu ni rafiki ambiwajo pia tukiomba kwa Baba maombi asikia. Twajitweka vibaya kama tulimwomba Mungu.
right mwanchua murigereria na bategerere koroiga se kanisa ya Nyanchua bia mona sengencho twaikirere ga bona se amangana ya matera kuchikoira ni ndiri bageri gochia se oboteneneri bwe kanisa kolenda abantu bale bagenda tukoturigereria YouTube ankwera na torogocha after break of 15 minutes we will be back. Yes, ekera tugendera tuko kubwati merobele kurose kanisa ya Nyanchua. Aigo genda tukoturigereria mwanchu montegereri eyeni Inka TV no ere Facebook okogenda gwa search Inka TV eri etari bwataine Inka TV to base go space kobeka Inka TV, follow us there. Asengencho every program toko kora nigaga korentere notification yakera kwa bere ko follow se page ito na se e group ya Inka TV elinda ya korentera chi notification yecho Inka TV na ndengo tokera se YouTube na bako genda rogwa search the same Inka TV omana go subscribe gali kare liemba liri obateke ngere keria kera kwa batire anytime to bwate merobere je bisio bienka asekanisa nde yonsi kire sabato igaga korentera e notification nko nyori mwancho motegara libna bana go babotambe litkolia juma kutoka torega iga live naende yani ngotoka tore Facebook live twatoka naende YouTube live aso kwaliga ni morobere bwe sabato agosebwe bisyo bienka tokoro ko morobere yubuna ebisyo bienka Vespers igokera Friday botambe naende umera na 9 asoko kolentera matera bunaya twakunyoria lesson ya eta ne lesson ya rachi gocha asange ncho break torache kogenda ya around 15 minutes tigangaliganie kwa ya yende abasae batera gotera okomo Nava Dorcas na ndeba mento konde as we break for that ekarona irani riri konde irgo chia se pastor. Thank you youth, you are welcome. Youths watakuja after Dorcas, so kindly Dorcas come for an item. Youths wanapojipanga Dorcas Choir, Nyanjo Dorcas. Kuna watu wamecomplain kwamba tumeongea Kikisi sana. Ni radio, sio sisi. Ni radio. Radio ni ya Kikisi na uzuri tumemalizana na radio sasa. So now we are doing normal programs, tutatumia Kiswahili na Kiingereza ikiwezekana. Kuna kuga, kuna kwa nemenwa, imenwa
iminwa ya mwanya bantu onye tindi no wajani inje tindi gento kende netaye kuna koga Menwa